gituma abagore baca inyuma abo bashakanye. Nubwo hari ababihakana kandi babikora, hari abagore bemera ko baca inyuma abagabo babo bakavuga n'icyabibateye. Dore zimwe mu mpamvu twumvanye bamwe. Kugira inshuti mbi. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ihene mbi ntawe izirika ahiye. Iyo umugore afite inshuti z'abagore bafite ingeso zo guca inyuma abagabo babo, buhoro buhoro bamuha amasomo akagera aha akumva ko ari ishema yatanzwe nawe akabikora. Kutanyurwa mu mibonano mpuzabitsina mu rugo. Bamwe mu bagore bavuga ko abagabo babo batabashimisha mu gikorwa cy'imibonano, bityo bakajya gushaka ababasha gukora imibonano mpuzabitsina neza kubarusha hanze. Ingeso. Hari bamwe mu bagore baca inyuma abagabo babo kubera ingeso basanganywe. Kunyurwa n'umugabo umwe bikaba byarabananiye. Gukundira. Hari abagore bakunda ibigezweho. Iyo abanye n'umugabo udafite ubushobozi bwo kubimuha, agashaka ahandi yabikura mu buryo ubwo ari bwo bwose, byaba na ngombwa agatanga igitsina. Gutereka urukundo no guteteshwa. Bamwe mu bagabo bahahira urugo, bagakora ibintu bitandukanye bijyanye n'iterambere ry'urugo, ariko bakibagirwa gutetesha abagore babo. Iyo abagore badateteshwa babonye abasore cyangwa abandi bagabo bazi kwita ku bagore, abenshi bakunze kwita affection, kaba kabaye. Umugore aba akeneye ko umugabo we amubwira ko yaberewe, yatetse neza, yasokoje neza, ari mwiza n'ibindi nk'ibyo. Hari imwe mu mpamvu zishobora gutuma umugore wawe aguca inyuma, ubonyemo ukaba utabyitaho, watangira kuzitaho.